Namaskar. Today we are going to learn about direction in the Nepali language. Left in Nepali language बायाँ अथवा देब्रे. Right in Nepali language दायाँ अथवा दाहिने. Up माथि, down तल, forward अगाडि, backward पछाडि, sideway छेउतिर, across पार, along सँगै, through मार्फत अथवा बाट, close नजिक, far टाढा, near नजिक अथवा छेउमा, to तिर अथवा सम्म, from बाट, towards तर्फ, away टाढा, north उत्तर, east पूर्व, west पश्चिम, south दक्षिण, north east उत्तर पूर्व अथवा ईशान, साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व अथवा आग्नेय, नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम अथवा वायव्य, साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम अथवा नैऋत्य. नमस्कार.